Daily bajya nabana kuri jail. Nabana kuri wewe. N'umukino barimo nawo bazanyemo mbere yanje. Fanira Vine Kadora Vene. Fan. Jaja Kanyana Asta Pisco. Jaja. Jaja. Izo Chris Amede Manirakiza. Izo. Sabasi inkuru nziza abera indowayo. Na numwe. Nsoro Johakim. Nsoro. Nyama Pro Giheko Oji. Abantu mufite ama TV. Mugabanye kudandaza abana b'abarundi kazi kuba diaspora. Bariko baradandaza. Kagira inkuru. Diki ibindi kubivuga mbabaye umuntu yamamagaye mu gitondo. None hambira ukuntu harasha. Barumva numva no muvuga. Ambwira ukuntu ngo yafashe abakobwa batanu bose. Wiyumvira abakobwa batanu ariko arabaho umuntu mu Munyamerika. Come on. Na wazi ntazi ngabayeho gute ntazi nigiki agafate bana batanu bose yakoresheje ikiganiro. N'umuntu afise aba bantu bafise ama YouTube channel. Yego. Abakoresheje ibiganiro ariko arashaka kubadandaza. Umva yamusabye bakobwa. Acafata bana yakoresheje bashika batanu. Muri aba bose caguramo ushaka Jayfa nando fa kuyima. Umva bitababaje. Byahindutse urudandaza. Je nibanje gukora ikiganiro iwawe. Nje kuguha ikiganiro. Basi nyene nje kuguha ikiganiro gusa nta bindi. None umuntu agafate bana batanu turabaza uko nabakobwa twumvise aba diaspora kuno tumera. Bro mumenye reka mbabwire aba basita bacu, hari bakuru bacu n'abatonya bacu. Aba ba diaspora mwumva naho hari himbwa zirenze izo mu Burundi. Hari haba diaspora yeze. Imbwa ifise amadolari. Imbwa hari umuntu yambwiye ati umuntu ashaka ati ndakurungikiye uraze nkuno muso wo $2 300 gajoje amafaranga abaguhaye. Nese abakobwa birirwa barungika ama video bambaye ubusa ninde amaze guha $300 wibaza kari bangahe. Shaka mbona rimwe batonza amatelefone. Waba diaspora beshi barino. Bari muri vacances. Hariho abakobwa. Oya hanura. Baze muri kumba hariho umukobwa umudiaspora ashobora guhamagara akamubwira ngo wese ase 4000 umudema akavanga akaduga mu rumonga agengo bagiye kumiyumba 150 kumbobo gusivuye ngo muri Amerika naho nyine avuye abanje gutoza amahera ngo mba kuje iwacu mu Burundi. Kombe baje batipara nk'aba barapigitse. Apana bisanzwe imbwa zirenze n'imbwa diko hari muri Amerika abantu bahaba batagira aho baba batagira inzu babita basanza bri. Dico Entertainment. Yellow, hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Nariko turashima ndiho ni wakora bino bintu entertainment tukayikora ni muri vya biganiro vyubaka day by day twenyegeza. They call me Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Dico aka the ambassador. Jojo hari rinde wokongera ko mu mazina yanje. Nongeye rinde woshabura. Ryo novuga nawe urarize. Halo msekamani Lovende. Doctor of Love. Ongera kuri ndikombe ntazira basi genda bikwemere genda ntaziri. Muko kame mu mizina nyene ubona Aya aragukwiriye yeshe yakuremera. So kabisa mbanakiriye Jojo nitumukunde. Oya mugabo rero nawe ni wivuge. Ukona ko ndivuga uvuga ati ndashitse ni naka. None nta muntu uze ufisa make mana yanje je nitwa tumukunde Joseline bakabanze kuzina rya Jojo abantu banshi canke Jenita nk'abandi umu actress ubatumva igifaransa ubwo ndumukinyi wa filime w'umukobwa yajyamwe ngo umukobwa kazi w'umukobwa kajya gushize ko sena komise Jenita niryo wiswe umwanya munini muri filime cyane muri filime umeze neza ariko atiko nawe urabibona vugishko nukuri meze neza kurusha no kubikeka kweli mwe mumvuze ko baberewe nabanda kubeshe Cumbwira ati bivuge kabiri umeze neza kabisa neza ko bari ko barakubona ni Jojo ubona bayabikoze ujojo ngo yamakuba abantu basiga inzara babita gute mu gifaransa numvise uzi igifaransa cyane igifaransa oya abantu basiga inzara abantu akazi ka barako gusiga inzara babita gute abasizi mu gifaransa babarira basiga inzara rata nama gusigisha inzara usanga n'ibintu bita pedicure na manicure atavyoze nabyonze urumwe mu bantu baba babikoze muri salon ngujayo kabiri mu ndwi washira ku turori twirabura nawe uri w'inzobe ukabona yuko vyakuguye ko cyane
diko je ngo ndi cyangwe nuko nyene ibintu byose byo mu mutwe mba navyikoreye nyine nicara nkafata ikiyo kinini nkafunga nkasubira nkafunga kandi nakatacho biba kwe ibyo bintu se by'icyangwe ni akojeje ko ibyo binyarwanda bikura hewe ikinyarwanda je numva bambwira ngo mvuga ikinyarwanda mugaje mba numva navuze kirundi je ndi mu bantu bagiye bakumviriza kenshi abo bati umunsi kwa Heo na Jojo nzobimubaza hari n'amakuru mfise yuko ngo uvuka ibutare mu Rwanda abantu bagende bakamenya Huko narakuriye nabaye imyaka myinshi pe myinshi abantu batuye Butare abantu batuye Kigali ku Gisozi abantu bazi Kabgayi abantu bazi ku Mukoni ubwo nyine baca bahumba Butare dahaze hose Zakabgayi zose urazi wari bwaje muri university ya Butare iriya y'u Rwanda iri Butare wari umaze kuja kuvizitayo ko haraba yego yerika ku Gisozi hanyuma wabayeyo uri umurundi kazi cyangwa niyo wavukiye hanyuma munyumuza kuza mu Burundi je niho nakuriye wakuriye mu Rwanda ariko karanga muntu uri umurundi kazi wo mukinanira nako kongereho de nta kinanira ongeraho kinanira de nta kinanira yego ese ndikubona sanga ko kuva mu kaya ariko none ushaka jense n'abakobwa rega abahungu b'amabogo siteza gusanka kunonsa ba nuko bimeze kinanira kumva umwana wo mu giti hejuru mu giti ni mu mufuko diko ariho umudemu yabavuka ikiriri ariko nawe wimanukiye uvuye mu Kayanza ugasanga iwanyu mu basumbye ubusirimu oya twebwe hariya mu karere abari sawa Jese nakure mu nzu y'ikaro wewe warayibaye biragaragara yenye bonye hano dukoreye ikiganiro ikara inzu y'ikaro zoze ndagutware muhira presentation yo kugora we ko ndiyemera ahubwo igitangaje n'uburyo nayikuriyemo no munsi nkaba mpanzi y'isima niko gatangaje gusa ubuzima ni gatebe gatoki nibisanzwe so ndakwakiriye cyane ni Jojo ngo tange ndabivuga meze neza n'inzobe nyinshi nubwo hari n'abavuga ngo Jojo inzobe yiwe ni gwiwe naturel canke yaraciye mu cuma nk'aba bandi bose igikuru nuko ari yanje yaba natiherita yaba ariyo naronde igikuru ninge nyifite arundi ri hose niyanje mwumva ko wowe maramaje mu gihe wowe waraciye mu cuma canke ukitera twati gose icyuma amafaranga kugicamo nayakura he diko tumesa bisika kashani nkwere vitaro n'amakuru fise allo so ayandi makuru mu bundi buzima busanzwe filme bimeze gute umuryango nimba ufise baraho barakomeye ivyo bintu byose umbarije rimwe byose bimeze neza umuryango wanje wabo wamvukamo n'uwunkomokaho bose bameze neza aka kantu sinagatawe neza uwuvukamo no kuvuga ni kwa papa na mama hari uwundi gukomoka ko wewe n'abana banje Jojo urafise abana wewe batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe kukazi navyo narinze nabanda kubona neza Daira wahorona ndi demo abakiriya demo itangiye gukura mu myaka je ku myaka 17 nari mvyaye umwana wa mbere 17 wakaye washushe kare wa mukobwa birashika washushe kare nawe nteribuye dikoye kuri 17 wari manzi 17 ku myaka 17 nari mu rusengero nari ndongo ikorale y'abanyeshuri nawe waciye kubita ugeze Bujumbura akuyemo ibisi numvesha ranzureke nizigura ico gihe amabanga nayifise mu rusengero nico nanindi nta nubwo nemerewe kuba nohura n'umukobwa ngo turamukanye tugwane mu nda burya jewe nta myaka 5 irahera ndamukanije n'umukobwa tukagwana mukagwana he sawa ko bijya bitangwa no kuyambira abafana sabana bijya bitangwa no kuyambira iyo myaka 5 wayikoze makazi ndashaka kuvuga Jojo ngeze Bujumbura nagumye muri hasi y'agakiza Imana irandinda cyane ndinda abantu nk'aba Jojo ndabaca ku ruhande ndigira uhura nabande murana nabandi nakomeje ndi mu rushengero mpura n'abana b'Imana baririmba mu makorari n'ubu je niba nsaziye muri naho nifuza gusaza no kuvuga ngo nshaka gusazira imbere y'inzu y'Imana gashaka tarabura ngamenera indakuru kumureka niho rero inde navyonze bandanye diko hari umuntu utobwira amagambo nk'ayo ahubwo mvize amakuru yuko ngo ikiganiro kiza guhera caza kugutora mbe yaraguze umuduga yaraguze umuduga inde ukeneye tumuhereko turamuvuga hagati canke tumuhereze uriya muntu amenera inda kugwara
yaraguze imodoka numvise ngo araza kugutora je rega rutuntu tunca mu matwe nkatwumva umuntu mvuga je nawe ndiko ndatahura Okay. jemeza kino kiganiro cyo nja muri tournage tuja muri tournage wavuze ibintu by'imiryango harabukomokamwo harabagukomokako ariko hari n'umuntu muri kumwe uno munsi ni unyikwegeye tumuvuge ariko kubivuga si bibi amakuru ya Nyamapro allo ako kantu si kwawe amakuru ya Nyamapro arahari ivyo nyamara ubuze turi kumwe ushatse kuvuga iki nyama akojeje ko nahero kuri mvuga kuri utabesha mvuga kuri baranzi ubuze nyama turi kumwe ushatse kuvuga iki okay we nyama wibaza ko muri kumwe mu biki mu kazi kuko nakubaje amakuru yo urayambwiye yamize neza nejo twari kumwe muri tournage no munsi turi kumwe nivyo Shitse imba ibintu zibiri nyuma y'ivyo ntabwo we ntabyo uzi ko minsombe happy igihe doroka kurana ikiganiro ndamubaza ati Jojo Eba naratwenga arahankura vati wa mugabo iryo zina turisimbe abafana bararaba ati none uko dashaka ko izina Jojo rivugwa harimo kandi kantu je nahise ndagasevinga navuga ati Jojo ashobora kubura munyakuri gusumba nyama nitwihurira nzobimubaza reka mpindura imvugo sheri wawe Nyamapro arakomeye Reka dukore umwihakanira imbere ya kamera witwa igihemu imbere ya kamera nyama nje nago dukundana mugabo inyuma yaho se burya nyama arakunda nyama no kubera ko aboneka nka bad boy aboneka nka bad ni waguhamagaye mwitawe nta kibazo connection zone zimeze neza niwe yaraguhamagaye nagariwe ariko barampamagara muri tournage nako ndavuga ngo imbere ya kamera nti muri kumwe muga nyuma yaho murakundana Jojo ibi bintu urazi impamvu mba ndabikubajije ntirudace bifata nk'imikino gusa ese kubera ko abantu buno munsi muba mu rukundo mukumva ko menga birateye isoni kugwemanga ubona garije nahise niyumvira akantu kariko karavuga muri industry nako nyene ukamfasha abakobwa benshi apana bose muri industry ya cinema ngo ukunze bake usanga kunze batatu ndagahuje n'ivyawe nca numva impamvu no munsi tokwijana ngo wemange kukundana na Nyama kuko wa wundi maybe hakurya Tanzania diaspora Australia Canada yo havuga ati none Jojo kumba urambesha nagaru kuvuga gutyo buriya umutima yukunze umuntu nta kintu kimwe cyutangira diko nje Nyama nago dukundana ariko turi inshuti za hafi aba beso oya jishira agatitire basi ko bakabahuza muri inshuti mu buhe buryo bo Nyama je namumenye tujya kora filme yawe muri Mori urabyibuka hano hadusanze mu kiganiro twari kumwe kandi hajye niho mwari mumenyanye niho twari tumenyanye kwa rukundo so gwa kera cyane jewe nari fise nari ndongoye Major ana yanje sorry itabe nta kibazo yawe allo figura ko ndabira nahazi mubwira doge yashitse uragura uratubwira uburyo mwamenyanye na Nyama uburyo umugenzi wawe mwabo umugenzi ufise ushobora kuba ariko agenzi muri praktikire ako nako nashizeho naho ndakubwira ukuntu twamenyanye sibyo wadusanze muri Mori nanje Nyama si yari umuntu atamuzi we oya nje nayimuzi nka kurya abandi bose bamuzi ahubwo narubwo nayimuzi face to face niwe namubonye nanje umva ikidiko nanje umva nari ndongoye Major TV kandi ntago twa dufite umukameraman nyene wacu twakoreshaga nubundi abo ku munsi rero twamazeyo umenga iminsi ne hariya ndamubona mbona n'umuntu azi ivyarimo akunda akazi kandi nabizi mu nyuma tuvuye hajya tugenda gukorana muri Major filme ijya inkuru y'umubabaro niwe yayikoze yose nawe twahari mengo twamaze hafi somene yose kwanza 10 jours hariya
niyasohoka rero nuko kuntu tuzinanyemo mu nyuma duhura no mu bindi byinshi kwa Ornella n'ahandi nyene kubona ashoboye akazi umwana mwiza akora ivyatsi arikora neza byakuye bituma wisanga mu rukundo rwiwe apana mu rukundo diko kuvugira ikindi je ariko ndavuga oya ariko ndimo ndavuga oya uko ikikura y'injyana ede none uretse na nyama wowe uzabaza umukobwa kari mu rukundo n'umuhungu basi n'imiburi burubonye yambaye impeta wowe intoki zacu zarakubiswe twigurira impeta nyine niyo muri ville se n'umuhungu yayinyambitse cyangwa umugabo urumva basi n'imiburi icyo kibazo uzajya ukibaza umukobwa ubona yambaye impeta ya propose warasatse ewe nyama uri hose wihangana arakuyakanye oya ntaze kwizera umuntu ndi mu rukundo ariko si wowe wenyine n'abahungu bose Jere nago dukundana ivyo mwiyumvira dukundana nyine nk'abantu bakorana kandi bigenda neza mukabikora neza of course tukabikora neza ibyo twagiye gukora akantu warucishijemo ngo hajya nyamara kumwe kaje gute nonese igemba mbona adakunda ari amagambo uvuga nawe umuntu ari romantique nyamara romantique ntavyo ndabona navyo nzi cyane nawe murabira mu biganiro ukabona menga nta mukobwa hari ofata umutima we uzi ko abantu bameze nk'ujya kwa nyama ashobora gukumbura n'umukobwa bakundana akarira urumva ntabwo kuvuga ngo abagabo bakize muri societe menga ni ngwanyi niyikorako ariko ugasanga kana k'umukobwa dufate nyama kajya nyama kujya afite n'ibiro byinshi dufate ko afite ibiro 70 ugasanga agakobwa k'ibiro 39 ubwo hari impamvu uvuze ko ivyo biro navyo turaza kubimenya oya nakonzi navyumvise oya n'ubundi umuntu wese uko yabangana kose sha namunabura umuntu akunda gusa mbona ujya muhungu nyine ari complique nabivuze nyuma nago ya sinzi muga yashobora kubivuga gusanga bivuga nabo gasanga afise nk'umusheri aranywa amabuye ariko twese turamuzi nta muntu ari muri industry atamuzi cyangwa atabona amasitati yiyo shajyamo narakunda azinzi reka simvuga ibyo natse oya si umwana mwiza siriga nyama n'umwana mwiza ni mwana mwiza impande zibiri je maze kumubona mu kazi kubana neza n'abantu benshi urazi nkubwire diko nagara abantu benshi bamukundira muhungu sivyo nanjye niko narimeze nkabo ariko burya umuntu mumenya neza iyo mubana iyo basi murose umwanya wo kwegerana cyane mukayaga hariho n'umuntu ubona umengo ni ntungane umengo n'umuntu yera ariko mwomarana iminsi 3 ugasanga ni ikibazo rero ujya mu ibintu byinshi avuga no kuri je maze kubiveshya vraiment ibintu byinshi avuga biba ari ukuri aba ku bantu nyine ukuri kurababaza abantu ariko byinshi biba ari ivyo keretse gusa je byazomvuga ko ibyo batari ukuri ukabona jojo yamusi anagushitse ko je nabonye gushira kuri kumwe na Ornella umva yivugira ibintu bindi atari ubona baposinze muri babiri agashira ko nk'akantu akimanukira bigaragara yuko hari ahantu abatani ku komine sinotera yiwe kuri kinyama batata kuvuga nawe nukavuga byo kandi je na makosa arambonaho wewe se wanyagiriza iri hediko oya sinvuze ko mwari byo nabanze ntajuze bajya vuga n'abanyamakosa uvugishije ukuri bajye abantu bose avuga we beshe ububazima muzeranye nka 85% ntibiba ari ivyo niba heruka kuvuga neza waramenyigana twakoranye sha ivyo bintu byawe mana navyumviye muri kiriya kiganiro cyanya ariko niba atari byo niba mufate cyangwa bamutere ibuye turebe ko yababeshe bivuze ngo nivyo
numva mu bisi zabo nawe uzomwana mbishoboye kuba nkawe ye nabakuri nyama yamaze yakaze bakora igano yarafise to amenga ni baba pose nawe bashobora gerageza nk'akantu nawe ko bishobora wa oya nje ntabwo nabishobora umuntu wese ni impano yiwe just impano yo gukina filime gusa nana terime yiwe nziri uretse yo kuvuga ngo we muhungu oya reka ibyo bintu ngende umugore ntabwo navuga ijwi ry'umugabo dikoreka kongora ngende ndashwana ariko uko nashwana kose ntabwo navuga nk'umugabo nyine mvuga ijwi riri hasi ry'umugabo oya rero we ntiyabakomye mu kiganiro giheruka ngo murafise bagiheko ngo n'abandi baza kunyomoza ibyo yavuze bon jewe ndakunda kuvuga ukuri nanje yo umuntu avuga ukuri je ntago bimbabaza naho ibyo wowe mvuga byo bari ivyo ahubwo mba ndose umwanya mwiza wo kwihanura tumuve ko nyama wana tuvuga ibindi reka tumumaze uko bigenda gute muri babantu nyama benshi avuga harimo n'abagaruka bakavuga ati no muhunga aratubangamira ukamenga hariho n'ibintu bisa na beef bihari ugasanga abo bantu rimwe na rimwe uravyirengagiza ukabura inshuti yabo hafi kuba inshuti yabo magara tenese nyama nanje duhuriye dusangiye akazi kandi ndakeka n'abatabavuga muhuriye kuva ko umuntu wawe wagufi mukorane bose ariko ntago bisigura ngo abanzi be cyangwa abanzi baje cyangwa umuntu badahuza nanjye dutureke guhuza atampamvu sha kandi nawe nibaza ko atabavuga kubera abanka byo nibanga ryabo ntabyo nzi mu nkuru zagiye ziravuga mu misi heze harimo inkuru cyane y'umuntu yitwa Berindwaye bishobora kuba bari bameze nk'abahoterana udukokora na nyama kubera ko badahuriza ku ahubwo cyane apana mo gake birinze bijya ku mastati bijya gapostinga bamaze kubinambara nabibonye twabonye ibintu bisirikira ngo nyama pro mubaya nyama nawe nyine tukabona ariko ni na mubaya yanakwica ahubwo ujyabera arazi kwita amazina aramutinya rega asanga amutinya abera atinya nyama dore se we yabyanditse ntabere watinya nyama ntavyo nzi sasa nariko ndavuga ivyo bintu ugasanga nyama nawe nagenda bivuga nawe nawe mubajije turi kumwe ngo asa n'uwagresa canke akabangamira aberi kumubwira amajambo amwe manini abakomakomeye ariko ukagaruka mu yandi makuru dufise hano bikavuga yuko aberi n'ubundi wewe ari inshuti yawe yahagufi ubibamwo gute ubwo ntubona yuko warukwiye kwitandukanya na bamwe ukagira umurongo ugenderamo aberi inshuti yanjye yahagufi inshuti yanjye yahagufi ushatse kuvuga iki yahagufi gute he na nje nabere yigeze kuba boss wanje igihe kimwe cyararangiye yarakunaniye byararangiye gute nakiri boss wawe byaheze gute mwarashwanye nyama yarakubujije nkuko bivugwa cha ndiko urabizi ngo twe turi team jenanera na nyama kugwanya abere ubwo nyine nuko yabifaje mumureke umusaza yibereho ariko nago turi inshuti ariko nabwo turabanza kukananza ukanuri kuravuga ngo ni inshuti yanjye ya hafi niko wanse ngo tuvuge ko ari inshuti yawe gusa bisanzwe nk'abandi bose bose umuntu ahera nk'indwi zibiri mutavuganye wowe bwawe ni inshuti yawe inshuti yawe ni wawe umenye uko yaraye ko waramutse kurwaye ibintu nk'ibyo ati rero wari wivuze wisunze iki ibyo byuko ndi inshuti ya hafi n'abere ni ukubera ko nagiye mbona muri kumwe umwanya munini mu bikorwa jembo je nababona mu bikorwa hirya no hino muri kumwe nkavuga ati bano abantu bari kumwe urabona yuko aberi hari no kuntu abantu baba bari kumwe nka team umwanya munini bahumana bari kumwe jenje nibaza ati antuka Jojo numwe mu bantu bahagufi yabere kandi wibuke ko abere we yaragupostinze incuro nyinshi avuga ati ndabanza n'igicana muri cinema kiraje kihafate cyari igihe cyanje ubundi uriya muzaza abagenera igihe buri muntu wese n'igihe cyawe igihe cyawe kirangiye murajyana amanyene n'ubundi igihe cyawe kirangiye bakajana n'ubu ntihagezweho abandi cyari biriya byarahetse no kuva we ntukigezweho wapisha niwe yagutaye canke erega twaratanye niko no gutaha mu muco neza niwe yagutaye canke warabonye igihe kigeze babatireka nigire nkinguruka abo bandi oya suko byagenze nyene erega igihe nicyo kiduhitiramo diko igihe nicyo kiduhitiramo nyene nabonye biba nanje ndavyakira nawe aravyakira ariko nuba hamagaye ngende gukina ntugenda cyaje Jeff igikorwa nkamuhamagara kaza nibaza ko nta bifu
woge ndende ihari nabari abandi bose bariyo ni wava umva akantu ko gufasha wava ati umuntu yazanye abandi Fuirande Jesse Noja Fuirande udiko indi uri kuravuga bere yes sinzi wasanga inkuru zivuga ko mwigeze gukundana nizo canke n'ikinyoma mbega umukobwa watagiriza abere muri industry yakinishije batakundanye ninde bose ko mba numva muvuga ngo barakundanye nimba ari byo nimba atari byo je navyonza ariko ku ruhande rwanje oya nakigeze kahaba inkuru zivuga yuko yarutse kugwara akabari bakutwara kwa muganga Yesu nizo canke n'ikinyoma yarandavye gusa yaje kundaba kwa muganga ngwaye ariko yavishizwemo cyane n'umugore we madamu nawe yavuze cugarukire ku muntu ko barazi nawe umukozi wabo mwiza nyine rero ndwaye bategerezwa kuzana cyane cyane ko umuntu arwaye abantu benshi bamwumvira impuhwe kandi burya abere n'ahasara nta mutima muba afise yayimereye kuri ya nyine tumutunguko nta mutima mubi inkuru zavuga yuko byababaje nyama akafata uno mukobwa turi kumwe mu rukundo agafata umuntu umenga turi muri bifu bakagenderanira nka kuno turi kumwe canke ntituri kumwe cyabugana ko urukundo rw'umuzana kari kumwe umutwe ariko urazi abantu yante gute basa ko kantu kugira tukica nze ndavuga ko nta rukundo ri hagati yanjye na nyama reka numubuze isoko umwana w'abandi numubuze isoko nta rukundo rwanjye nawe ruhari wari uri kuravuga kuri ako kantu nenda kubajije by the way ntago mbizi ko byamubabaje niko yakubwiye nyama ko byamubabaje navyambwiye none se wabikuye kandi ndiko urusago ni inkuru zivugwa none umumenyesha makuru atagiye aratoza ngo yumve ibivuga umuntu yaje kundaba mu bitaro umuntu yaje kundaba mu bitaro ntago ari aberi gusa abantu benshi baraje bane none bose avia bose nzi bari inshuti zanjye baraje uretse jewe ntari hagufi kugira sinari hagufi wari okipe oya sinene na hani Bujumbura kiyagiye ni nakubwiye Kasimbi vuge diko oya sinara ariko nta ntuze yuriye inzu kuko na nyama ntiyahaje Ese yaraje narwara nyama naze kunsurara ntago twaba dukorana neza kuko naho ntera yaraje rero juno munsi ni wanjye wahego umenye nashaka karije ngo ntago twaba dukorana neza nini yatanze ngo ntago twaba dukundana narinzi niwe ariko none ariko ubanza mushaka ko nyama mu rukundo jenze muronderera baby mukwiye basaje mu rukundo mutekana basi uri guziwe basi nkuwo murondera yo bameze nkawe ndamutelefone mbuko nacanyishura bikore telefone ushobora pare tumubaza ko urya munsi wesa n'ufise ibintu byinshi arabikoye tumubaza ngo Urasku niwe cavuga oya gerageza chemba ruko niwe cavuga ngo nkura kwindu nibikiwewe nabikubwiye nyaruka muri tunaje nabwira nabi rero oya narukundo ryo hagati yanjye na nyamu byumve n'abandi bantu bose bavyumve ntaruzigira ruhabo kuko abantu bakundanye baca bakorana nabi nico wabonye ndaza bakundanye bakorana neza urugero acenganje twarigeze ko nta n'umuntu turakorana neza mwarigeze ariko mwaravanye hariyo mudakundana mamukiri ko oya wo twakundanye no munsi turacari kumwe je ntaba exengira mu buzima ni wefi wamwuze diko ngo ntaba exengira ariko mana ubona waje gute ni sawa uyo zina rije gute oya tubireke ni bien ntaba exengira abagenzi banje bagufe baranze nta mu exengira ko niko kuri nimba hari umuntu ko bari kwarakundanye turacari kumwe kunde gukundana uvyita iki gukundana ubona uteka abantu bakundana kujya ubibona cyo kugira ngo mbone ko umuntu ankundara yongera mwese ko mubibona niyo mpamvu bamuvyitiranye yo gukorera iki kugira ubibona nago naje kubimurika batabikorera iki kuya nabivuze kandi batanankundisha ni mwere vitara niwe je bana gukunda televizyo warurimo so mu bikorwa muri rusangi hano biba bihari mwino minsi navuga ngo hari uburyo wamenga nturi kurabonekana cyane ariko kandi ukaba waranavuye muri Major TV warurongoye mu bigira ibanga ntivyavugwa kubera ko utabivuze nago twabigize ibanga kuko waragiye wowe narabibonye ko wagiye je naragiye ariko icyo kintu barakimbwiye babaye nk'abantu ntibagitanze ko muco neza bavuze ati ashobora kuba hari okay bambwiye yuko ngo umuntu utabona hano ntibisigura yuko yatuvuyemo nimba hari umuntu twari kumwe none umunsi turi kumwe bari abasore n'inkumi mwapfuye iki kwe bara nago two sinzi
sumvuge gutera bari abantu rero ndabura ukuntu basobanura reka nkubwire dihora wowe uvya umwana akakunanira ntabwo bice bisigura yuko atari umwana wawe oya uragwaza umunsi n'umunsi uba witeze ati azahinduka aba umwana mwiza abone neza ko ibyo ariko ari kunyuma byose byari ubusa exactement nuko nanjye mbafata awe niko bafata daily bajya n'abana kuri jail nabana kuri wewe n'umukino barimo nawo bazanyemo mbere yanjye kandi hajya niwe wayizanye mu ntuze mu kibuga inde bajya abantu ujya mu gwi wose niwe wabazanye niwe wabegeranije reka turiho kubavuga bari abantu bareke ntabwo nshaka kubabaza kubera bari abana kandi oya Jojo ntitwaje kuregana ntitwaje no kubabaza abantu mugabo mw'abantu ibintu mukora mufite abantu basereva ibintu siniko ndabibaza ku bwanje hari aba public nini bikeneye kumenya umuco ati Jojo ko twamubonye muri meja tutakimubona Jojo ko kumva ngo niwe yararongoye meja byagenze gute rero ndiko ndabariza bari abantu bamenye ukuri bamenye abantu bafana aha meja naronde umumanager meja nyine byose guhera hasi none urabizi na guhera hasi ukuntu biba bigoye rero sinzi ngo no kubana arwaye cyane imisi myinshi nanjye mbabona umengo sindabarimo neza ukuri nukwaye muri kumwe abameze nk'ibyanki nkuko wari bivuze ko numvise ko we uri umuvyeyi abana bariko barakwankira canke warabataye nkuko nabo menga baragutaye kimwe muri ibyo ni cyahe rero ntabwo nshaka kukivuga we nimba wagiye abantu batanu bose bakabura igisubizo baguha urumva ngiye nagikura ariko weco kunanira guturi nyina wabo niyo mpamvu rero bari uko byagenda kose baracyara abana kuri nje wanaho ugibihe akantu k'ubwana byose bari baracyara abana kuri nje akantu k'ubwana ukitondera fata nk'umuntu yitwa Angeli umwita umwana wawe aranduta fata kibasi byaranduta mu myaka Angeli buri tureke mu myaka turabe ibikorwa maybe igihagararo ico bariko barakora ufata abantu bitwa bakani ujo hakima mwanditsi iki bari bose nabana kuri canke watinye kuja muri home bani bakeze ari anje sinaba bakeze basigaye baba mu nzu nziza umwe wese afise icumba ciwiwe je niho Angela bahe naragiye barantembereza bafise Angela ni kwa musanze je namusanze mu cumba aba hariye ni aba haba bahungu bangara nahabonyeyo Keve mbe ni Keve Brighton Khan Joachim sinzi n'umukameramani yari yaje kumonta nyine ho yarari Angeli yari yijyamiye mu cumba abantu barabibonye abantu barimutse bancana muri stock banyereka amadushe y'akarero basigaye bogeramo ndavuga ati nabo basigaye bafite inzobe si byiza se basa neza n'abasirimu bafite amahera ni bye ubundi iyo bya umwana ni byiza yo kumwifuriza ibyiza gusa je nta kibazo na kimwe mbifiteyo uyu bya umwana uba wifuza none se diko wowe uvukira hari yarukuri wanyu ntago wazi kuzagera hano ugafata mikoro ukaza ukanyicara kukambaza bino bibazo uko biri kose umubyara kwishimiye cyane cyane baracyara abana kuri nge bagwa neza babaho neza ni bien gusa nyine bakupfa gusa kuba bibuka yuko hari ibintu byinshi nabarezemo ubaravye baravyibuka se bariya urega bararega n'abantu we twavanye kuri imyaka myinshi buri imyaka 9 imyaka 8 bazenge bari imyaka mike ku buryo bapfa kubagiga umuntu byoroshye muri cinema turi muri cinema cyane cyane Joachim nkawe arabizi urumva barabizi rero bareke twe tuba twarariye byinshi twarabonye byinshi nibiza yuko abantu basigira amata ntacyo bitwara ariko mu ijambo rimwe ikibazo cyo kirahari nico gituma mutakiri kumwe erega ni kintu nshaka tutakiri kumwe hagati ya Jojo na Meja TV uno munsi hari ikibazo hari abantu hano kuri n'urundo ariko ntago rusobanura yuko iteka tuzokoma twerekana uruhande rwacu rubi n'uruhande rwiza tugezwa kuri rwerekana rero sinovuga ngo ntituri kumwe ko ejo wombonayo cyangwa ejo ukababona mu bintu birashobora ko usubirayo kwe ndiga twaravanye ndi ukongera ukabarongora ukaba umuyobozi wabo mana yanjye dikoreka tugezaho Meja bajya nago bashifise umutima wo kurinda nk'uwo wawe kasi mbashaka abana banje bahungabana ndekera abana hari niya version yari hari yavuga yuko ngo mwapfuye umuboss ya sponsoriza bijye bikogwa wewe guca muba umuntu ari close amafaranga abantu bo muri Meja bari kuronka agashikira kuri wowe wenyene babana bawe ukabarirako bahavura bashavura baravuga bati reka dusambure nuno muntu ntakiturimwe kandi nubwo uvuga ngo genda yuno munsi bivuga yuko nahadodoye bo kwirukako nk'umuntu yabahemukiye ubuza make ashikiraho amafaranga nyine amafaranga yose amafaranga ama diaspora adashikiye kuri genza aho bavunjiriza $1 yoshikira kwande
kweli mama ni uzahi dolari barivunjishiriza bo mu diaspora wabo se baramuzi ubuse Joachim agiye kuvunjisha amahera ntibyo yakunda rege agiye kuvunjisha amadolari ntibo yavunja kweli yarakuze ni byiza baramuzi mu diaspora alors nubona film ya murafise ikibazo Hamadi ko je kuno mede kuno ndemwe nta mafaranga namwe abaho nozo miliyari dijana zantandukanya n'umuntu cyangwa ngambane kubera amafaranga zori ndepfa ntatunze ngira cyari ngo nakabaye wuko ngo bemeranye ukunanaka ngize hama bimarira iki ibintu by'iyisi ko nta muntu umwe azapfa bijyanye byose nabitahuye neza igihe nari muri block baje kumbwira ati ejo mu gatondo uraja muri bloke tuzogutera anesthesie generale tugusinzirize tukubage n'ubwa mbere byari bimbayeho hari abantu baje muri bloke nibataha nijyaje narasenze ibyaha nakoze nibyo ntakoze ndavyihana none atawe neza ko ibintu byose atakintu bimaze nukuvuga nawe ko bafite amafaranga ngana gute ntago nari gukira ntabazo none ye bambaga nkaherayo pole sana kabisa nta kintu uko byangana kose nta bintu je byo ndendukanya n'umuntu oh la la urogize ikihe kibazo jojo ni ingwara yadukije uko nyene bisanzwe nayo ngwaye ngo ubuntu bita ubukarikire ubu karikire niko ngambwiye ngo utuntu bita udukarikire mu nda yo ubwo abatuzi baraca batumenya bazi n'ukuntu tubabaza habaye imana mba narapfuye n'umuntu umwe yangwanye wo kugeza ku munsi wa nyuma oh la la who's that man ninde iki ni gishinga ntahe binakunda umuntu nk'uwo mba numva ugiye umushimiriye hano hantu yo kumva yuko igikorwa yakoze n'Imana yawe suri kuravuga ngo boss wo muri Major ngo yashikiza amafaranga iwanje iyo ntababwira ko afite boss ntimwari kumutwara nubundi we ntamuvuga mukamunyi bandabazi ubu niza kugira ibanga rega kumbe okay come on ndiko ndavyumva rero kumbe wa mu boss wo muri Major yagiye habona baca baramugutwara nikumbwiye ngo ati ngo amafaranga yashikira ashaka kano kababasha je mbayeho ndavyibushye usa neza wihica ushatse jewe fise amahoro ku buryo nawe naza nkaho niba nabuze igihumbi nkubwa diko nkubwije ukuri na 5 safisi mwakubwiza arabi hakonya gusopa cyangwa nkayakwiba cyangwa aca mu bindi bintu ndagusaba yanyime nagusasa rero nagari bose bashobora kunyi mushobora kuma ubuzima bwakomeza wende ndaguhemuka ngo ndamuke ho bari cigwa wakuye muri bya bihe bibi waruvuze uhitiyemwo uvuga ati isi cyangwa Imana nayibonye uko ndi kubona kimwe bibiri se byinshi je nahindutse abantu banze imbere yuko ngirwa operation basi nk'abantu banze ka mbere y'amezi 3 yego nahindutse cyane mbere yaho nta kintu bucyankanga nabonye yuko umuntu kwangana kose kumeze kose pe uzopfa bidatungu bitagoranye nyuma y'iminsi 3 gusa tuno tuzatube twatanguye kunoko kusigara gakankara wagaza bya bintu byose byose warwanira ubisiga nta n'igihumbi twaye uraze bakubaze iyo bakubaze nago ushobora gufungura utageze udahemye mvuge mu kirundi olala nabibonye iyo uri mu bantu nago wahemera mu bantu ariko iyo uhemye bakubaze muganga koma mashi hari gihe wikenewe nawo mu bantu atari vyiza isi akakantu karakomeye sana nago mbandire manafashe uvyibutse nago amezi 2 sha apare sina amezi 2 gusa guhera mu kwa gatatu nagira operation mu kwezi kwa kangaye hati kwa 9 ni muri ukwa 9 menga kuri ko kurahera je niho naronse inkuru zivuga yuko gwaye menga hari mu kwa gatatu nazi ikintu ngwa amafaranga ngo mansesagura maka nza kubimenya ku kanyuma yuko negeza kugirirwa operation none amafaranga sinaba ndafise nkarara ntariye kubera kuribwa cyane ukumva nta kintu washira mu nda ukadukora akazi Imana izo duhembera ibyo twakoze Chatu harenga sinda kwibusiriya sene nanje mpisa numva ngize ubwoba kubagwa biba biteye winjiye ari ukuntu winjira muri bloke ugacambura impuzu zawe zishaka bora ziguze miliyoni n'imiliyoni urazambura bakakwambika igitambara cyabo cya veri nyine ugakenyera gutya izindi zose wakuye zose urambura ukakwambika n'agafire mu mutwe niho cya uwicara ukiraba ukavuga ati kweri je n'ubushongore bwanje na paufi zimbye nisize n'impuzu zanjye zizimbye azambura ukazisiga ku ntebe bakazitora bakaziha umurwazi ukinjira indani kwibagiro wambaye igitambaro uramenya bivuze ngo nuza gupfa baza kurenza ku gatambaro uba wambaye ti ku muntu niki ku buryo cyo jyaje ukishima ngo nakana ramuhemukiye ngo mbayeho neza ubayeho neza tuzabaho imyaka ingahe 100
ijana isigaye igoye shaho ko numaze 50 ari sokuru Yes, wabuze siba kurya inkoko nayishatse. nuno munsi mbona havuye Ni umunsi ndabivuze were. oh yaye Ntago nakwima kandi ivyanjye bizahora ari ivyanjye bihe byose. wow wavuye duhamagara gusa na wa muntu ntangera kuvuga tuyisangire Bijyo bijyo habisangiwe cyane. canke ni waza kukagutama Nawe sinakanga. Kama isinoka. kabisa so kurundi ruhande imigenderanire n'abakinyi ba filime ihagaze gute ngo twarakubonye mu miseze nko bivuze je twahuriye muri Moria uri kurakora muri mu maproje yabo twakubonye muri Save the Date imwe mu mafilime ari karabikora kabisa igizona bice Save the Date yarabavugishije n'abatabura bavuga bariga kuba badidimanga tu baravuga nuko nabonye menga bakwishe kare mbeho ntiya hewe nafuye sha muri episode ya mbere bashe muri episode ya mbere so garukuru muzimu oye nguma nyine iryo nibanga ry'umwandetse rero reka ndakubwire uriya nyine udafise ajya nk'umurwayi sorry udafise ajya nk'umurwayi uriya mudemu arabafise kubera iki afise abantu uvuga Mutoni ndone hajya afise abantu kweli je mbona genge yiwe ni wewe ni Nyama ni Santiana undi nindi bongere ko ba Juste se nuwawe Justin Nabil izo se nuwawe oya izo we nuwiwe kuva hasi kugera hejuru nawe uzambwira undi afise nk'abo muri industry yanyu uzambwira undi afise nk'abo abo rero barakwiye nubona nimba ijambo ry'Imana bivuga kasha mwarahiriwe muri filime uzibona izo ari kumwe na Nera ukabona Jojo na Nyama ukabona Fridore na X diko ni wadafise munsengere bandanya ha wari kuvuga bireke sinzi ukuntu biza kugira ngo Nyamaze kuva mu kiganiro cyacu ari kirizina turivuze nk'umwana Alisa ari muri cinema we birakugerageza je mpamvu bingerageza no kubera ucume ngo ugomba n'ubu usanga rifite no kuri titira zoba ariko nkaho usanga rifite umuntu ankunda numva ko uri kuranyicira isoko oya namuzanye kwa kuntu none we n'abantu urabona bari mu bikorwa uzabona amakopre abantu bigabuye kandi cyo kuvanga hari ibindi bintu byacana umuntu wese nyine ahuza n'uwundi bakunda kuyaga none ukabona tuno muntu n'umuntu wanje ahantu hose hari abantu nyine niko bigenda okay kwa ko tuvuga ku bikorwa bijya no hino wari ko bavuga ngo nta bantu benshi afise mbwira muri industry undi muntu afise nk'abo kwa ko tuvuga Mutoni ni ndafise nk'abo bajye uvuze bangahe tubaharure Juste umwe Nyama babiri izo batatu nanje na Santiana nushaka umushireko Santiana ninde wundi afise inshuti nk'izo ndamumenye vuba Santiana reka tumukuremo nushaka kugira abo bane bona atari wiwe cyane nushaka kugira abo bane ndafise nk'abo bandi inshuti zihoraho izo ni inshuti zihoraho barahari inde ndaba nuko nubwo ndi haza Sabasi aba ntabafise inde Sabasi afise witwa Senge nawe Sabasi nyene kuko namaze ko senze impamvu afise uyu mu comedian Vete Kazana kubitwenze nauzi bose abo bose uri kuvuga agenda Sabasi wenyine Ivete Kanyana ntawuzi Ivete Ivete ndamuzi yakoze aka video kasirikiye ariko aravuga ibintu byo butumwa ngo nimba riyona ngo igifi camuminze ucu bibona Sabasi afise hari umukobwa ntakibona isawa wa black yitwa gute nye ntawe ukibona uwo utakibona ntahari Sheila oya ashobora kuba atabone kuno musi mu bikorwa ndiko turi kuvuga inshuti zihoraho nerafise abantu vyemere basiramira ko ndirana Nyama bahuza barahara kare undi muntu nafise nk'uwo ninde wasafise umukameramani wiwe hamwe mahera abonetse bakora atanabonetse bagakora ninde Ahmed wo mutandukanya na X-ray inde Ahmed na X-ray abitwa banije bari hagufi bona ko abandi bantu bubatse amadekora tujye kwa muze abere no muntu ahubwo ndamwibutse wa mbere afise abana iniga ziwe nkoresha yamvuko era baba Anje raba Anje nini gabere nshasha kongereko iniga shasha nene nawe nini gashasha yasije ko bamera uyabyibushe cyane mwino misi bari kumwe nabyibushe gose ujyawe nawe nzimubona ku ifoto nene nawe meme meme ndamuzina yabo abo naga ari inshuti zabo kameramani kabisa ameze nk'umuhungu wiwe ahubwo umukameramani wiwe niwe babanye neza wenyene nta wundi oya bajya abandi bantu reka abandi bantu ni bashake ni inshuti sheke nakubwiye ni ciciro ni piciro bacamamara yuko bacamamara nabantu biwe mvuga banje nanje mumve ko dufise amatimu
oya reka nirarabafise reka dukore save the date nyine bibuka no kwiraba misi yose mardi Okay. saa 3 ni filme nziza irimo abantu urumva ni famille kwanza gese team ni famille ubwo nimuzohave ejo namwe mugira akantu kakagwi hakaba bwabugwibugwi numva ngo buri muri industry bigatuma imigendanire yanyu n'abandi idakomera vyomba n'abandi oya twe turi abantu b'abantu oya uvuze ko ntanumva ko menga muzibakira akagenge kiwanyu ntizabona muri ko muragenderanira n'abandi basuri kura tubona no twe tumezuku na umva nyene turabworoshya tugakora ivyacu n'ivyo nyene katabifu rega nka kuja gufasha abandi kubera utaba wiyemera uvuga ati ninkorera nakaca asumbye oya oya mwako kantu kagashari ngo naka ngo araduze ngo raba ngo ronera ngo ngo agezweho ngo aratujyanye ibintu ivyo mwese ko mamumeze ahubwo muvuga ngo reka du supporting umuntu tubone ibikorwa bye byatoye gusa jo umuntu agira ishari sindamwanka hari kugira ishari ryiza urakunda umuntu agira ishari ko je ndakunda umuntu agira ishari ryiza ukavuga ati nakakoze ikintu kiza kundusha reka nayo jo cyo nkora kiza kurusha iciwe ariko ikibazo no iyo ugiye kugira ishari n'uburozi burajamo gacu tangura ko arumva n'uburozi burajamo utangura guhebewe ariko rero twebwe ibyo wacu ntabihare ivyo birabaho senga hano muri industry tugira ibisenge byo kurogana ivyo urabizi birari hari n'uwo baragiye kupasura indi urabizi diko mu kuri no bararoka muri ngo bararoga gusa je nawe urando industry yarageze ko rema basigaye basigana utuntu nje nca numva biteye ubwoba kwera ariko abantu bafiki Jojo nkawe hova wakiniye kandi ukina neza ugakina mu film atari make akabata n'umudugu uragura nk'ubu je no kugirira ishari nisonze kiko nyine je nashari wangiri ariko nkubuze wa witwengera nkumva birambabaje kuba gusa nishimye byonyine ukumva ko bikubabaje olala utangura kurondera impamvu reka mpimbe mpimbe urukundo rwanyama na Jojo kubera yuko ninabivuga ko bakundana biraza kumubabaza abantu bace babafata uko oya oya ubona no mashari yo bava kuki ariko niko bimeze na kera hose yamyeho mubareke bagira ishyari none se ubundi ijuru twari kwigwamo twese bareke bakoresha bagira ishyari bandanye bagira n'urwango ijuru tuzaginjiremo twenyene kugira rizojemwo abantu barigenewe cyane n'ubundi ngo ni nahato ari benshi reka tuzigiremo turi bake amashyari ava ku bintu byinshi kandi umuntu afite ishyari burya umuntu afite ishyari yakora buri kimwe nyene bameze nk'umurozi ko umuntu afite ishyari arabesha arasebanya amashyari kinava ko yuno kubera nyene nta munangana n'uwundi nta munagira ubuzima nk'ubwundi buri muntu wese agira ivyiwe yagenewe rero je nimba Imana ngeze mu gihe cyanje Imana nyibuka ugaca shapure kuko umuntu agaca bishiramo inzigo bishiramo inzigo so hambavu ya save the date hari ibindi bikorwa baza kukubonamwo maybe muri babantu uvuze musanzwe mwegeranye canke muri meja canke ku gatwe kiwawe kuko nibaza ko urimo mu bantu batangiye gukumbuga bavuga bati nta gafilime kiwe Jojo azoduha ku gatwe kiwe kwe iyo migambo arayifise nese simufise nyama wow your best cameraman nanira ho barakwiye babiri muturindire gusa aho ngiye kuri je barahagije na Yordan ube wojabuka abo vraiment je barahagije kuri je wow bakwiye bivuze ko mwanya twabona birabayeho aha ni surprise nenga ndavugishijwe ko menga mwaratangiye kubiganira nabo bantu ufite urusaku nagari ivyo je nivire mu bitarejo bundi udufaranga twose naradusesaguye ni gutangura gushasha ariko twe dusamira turakora tutanase naho tugakora imigendere yawe n'abantu bo muri Moria imeze gute kuba mwarakoranye project nkwasuye kubona mukora n'ibindi abantu bo muri Moria ntabonze kandi mwarakoranye igikorwa je nk'abana muri twakoranye baramemba ndagenda ntibashatse ko tumenya ntibigeze banyibwira ntabonzi nise nkubeshye muri Moria uzi ko atari umuntu waho nzizina ariko mwanya marana na baronera nabanyama nko kuvuza ari utundi tuntu mbona baragutsindagiye kabisa kuko ntabonzi pe nabambe uburyo bakumvise uburyo buri kuragenda utwara ibintu nabuzi kandi mwaricaranye mwaya munini mugakorana canke ni kwa kuntu umuntu muriye mukazi bihere yawe ndiko urazi kuntu film imeze we bakubwira icara hajya script yawe ngiye ambaruka ugomba ukine ugaheza umuntu muri ko murakinana baba bamwisizina bashaka umuhamagara ari gyuzi akazi gaheze tukazinge bikapo tukitahe ni ngombwa twibwirane kugira ngo tumenyane babishatse Jojo urazi uburyo je nagenda kumva numvise menga uri muri ba bantu bavuga ngo aba bantu ntibamenyerwa fata uko bishaka umuntu muri kumwe ni muri uwo mwanya
umuntu tuza guhura mu bindi bintu bitaco bifashe woje sindamushira mu bantu banje ati je mafise abantu biwanje babantu buvuga ati abadusangiye buri kimwe nuko meze je nagumva kandi ibintu ng'abagenzi by'agahararo dimwe je nagumva ng'abagenzi buri muntu wese nivyo duhuriye aho mba hari inshuti nyene zidahinduka zanje zidahinduka pe nuko nyene abantu turabantu akenshi usanga nyene umuntu yahindutse utabiziga ariko je ndakunda inshuti zidahinduka Okay. wa undi mupanga imigambi uyu mwaka n'umwaka ukurikira mukaza muri kumwe abo je nibo nkunda abandi basigaye duhuriye mu kiganiro urazi Fridore ko niziragera ingora kuri mfuka oya kabaze kumubona inshuro nyinshi kubera iki nitubonana kenshi nyine duhuriye mu kiganiro birarangiye keretse gusa bishatse ko tumenyana no kuvuga we umuntu ku gacwa yiwe ateye intambwe akaza muramenyana mugabo we apana uko we menga ni ubigizemo uruhara ngo nje kumurondera cye birangora kubera ntarametriza neza abantu kuntu bameze birangora nyene okay gusa nyene hari ivuge hari hawo biba ngombwa hari hawo ko we biba wotera ngombwa intambwe imitima yacu ntago ari inyamasha ntumve tuvuga imitima yacu ntago ari inyama ntago ari ibyuma n'inyama hariho umuntu nyene ushobora kuraba hari umuntu ushobora nyama hari umuntu ushobora kuraba muri shooting ukavuga ati vuga ujya muntu yombera ishuti yego tureke n'abari umuhungu cyangwa umugabo ugasanga ni umukobwa mugabo ukavuga ati vraiment ujya hari umuntu ushobora kuraba muri bus ukavuga ati ujya muntu yombera ishuti ukamubwira ngo je nakwikundiye nimero yawe tuze turavugana ugasanga kuviriyemo ikintu gikomeye umwe mu maranye n'imyaka 5 atarakuviramo ariko je nagomba ng'abagenzi okay wow so nibaza ko abarayo Jojo baba bamubonye nizera yuko maybe nimba hari ibindi bintu ibikorwa bitandukanye uzoha abantu navyo nyene bagende babimenye imbere yuko umwaka urangira hari ikindi kintu shasha baza kubona canke babandanye bakurabira hajya bariko barakurabira mbere y'umwaka urasigaira sinzi ubwo usigaranye nk'iminsi mike ubwo nibakibona nyine n'igisohoka bazokibona mu mwaka uza mu ntango nakarendire wamaze gupanga ibintu za gutangurana ibiki wedi ndiko navuga muri industry nakarendire ese niba ubwiye ko ngira nje mu kazi twebwe tuguma dukora okay nakarindiriye nayo nikenewe so tubimarire kwa kano gace ndakubwira abantu nk'umunani nza ndakubwira abantu babiri umbwiramwe umuntu wawe wumva mwashikirana gusumba uwundi are you ready nta kibazo n'abantu muri industry Fanny Lavine ntibagire ishyari mugabo oya nagakino ni uburenganzira bwawe niyumvire Fanny Lavine Kadora Lavine Fanny okay nibaze insiguro ni ntago urambaza insiguro uwo wumva usigure wumva utosigura cyane urazi impamvu Fanny n'umugore w'indwanyi bro uko bakuramo ibintu kose ntago mbyitayeho okay ariko ni indwanyi ikindi nacyo ni umuvyeyi okay nkanje wanyumvise sinza kuguhariza mu nsiguro zawe kubera ni wewe Jaja Kanyana Asta Pisco Jaja Jaja kwa twenze so je no kwa nawe ukimumbaza nawe uko ugeze kuri ajani Asta ugacu twenga anje cenwenga no kwa Jaja uratanga insiguro kwa Jaja ya nasiguro mfise gusa nyine bagereranije je no tora Jaja okay kubera ni wenzi izo Chris Amede Manirakiza izo kubera muri kumwe muri group izo ndamuzi Amede nago muzi cyane ariko uriko ambaza abantu mfana cyangwa abantu nkunda oya babantu ubuvuga ati jewe mukurindira ko menye ibyo bintu byose unzaniye bano bantu babiri no banda prefera naka no gukunda gusereka byose bose ariko no batora abo bose no batora uvuga mu umwe nega ikibazo uri murambaza abantu badasangiye n'impano nyene harimo nukuvuga izo no mukunda ku ruhande rw'umukinyi ariko Amede nano mukunda ku ruhande rw'umwanditsi mwiza bose no batora abo Sabasi inkuru nziza abera indo wayo nta numwe Jojo ntibyemeye kuvuga ngo nta numwe no turabere hagati ya Sabasi na Abel nagusigure kubera Abel yarankinishije kandi imisi twamaranye nago nyishuza kuko ku mafaranga n'akazi yari umubosi mwiza nago yameranye amemvye neza Nsolo Joakim Nsolo Nsolo azi ubwenge azi no gukina
nivyo muzi yandika script z'ubwenge ubuze Joachim nde Joachim Smith okay sorry kandi nawe ndazi niwe watora oya je gutora nizo mba nemerewe abandi ni bande reka duhereze kuri abo Nyama Pro Giheko OG ntora Nyama kubera bari wenzi cyane niwe dukorana tumaze gukorana niyo maze kumetriza mu kazi okay wow ndagushimira ese nigiye ko ninde giye ko nigiki Giheko nawuze ndamuzi ni igishise ari muri ndasi bujye Giheko ni munsobanurire gusanga byarabaye ndi mu bitaro ahubwo yumwira ngo nawuze yenda muzi Papaganza ya muzika ari cyamamare Giheko ari muri industry Giheko aro film aherutse kurealiza noze na Mimi Giheko arafite film na Alvin Smith ngo yagizemo uruhara Giheko no mu analyst none umuntu muri industry ntarimo asigaye ari n'umwanditsi usanga byarabaye ndi mu bitaro ntago narimbize ari muzi nka Papaganza ikirenze ico ntacoze navyonze mani shimwe nzajya kureba izo filime yanditse ese ngomenga Giheko arakandi kantu kari behind kigamana ujya kari umupapa w'abandi ngo mugwaza umugore abandi umutima nta kintu kiri hagati yanjye na Giheko nta nikigeze kihabana nikizigera kihaba uranyuzwe sinyuzwe kiretse bonenza ko kandi kuri ibyo uvuze nta kintu cigeze kuba hagati yawe na Giheko nta gihari nta nikizigera kihaba nk'ubu Giheko yoza nawe agatanga iyindi version nyiri umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibintu kwa vyumva nese uko bivuga kwa vyumva ni makananje mbari ko mvyumva je mvyumva kandi uko mvyifuza okay wakoze cyane sinzi ko hari akajambo kamufise ku mutima wosigira abantu akaru kamwe rero ngumva mvuge ubandanye ibikorwa hari ibintu byamba baje mu gatondo oya abantu mufise ama TV mugabanye kudandaza abana b'abarundi kazi kuba diaspora bariko barabadandaza kagira inkuru diki ibintu kubivuga mbabaye umuntu yamamagaye mu gitondo none hambwira ukuntu harasha barumva numva no muvuga ambwira ukuntu ngo yafashe abakobwa batanu bose wiyumvira abakobwa batanu ariko arabaho umuntu mu Munyamerika nta wazi ntazi ngo abayeho gute ntazi ni giki agafate bana batanu bose yakoresheje ikiganiro n'umuntu afise aba bantu bafise ama YouTube channel yego abakoresheje ibiganiro ariko arashaka kubadandaza umva yamusabye abakobwa acafata abana yakoresheje bashika batanu muri aba bose caguramo ushaka Jay Fernando fa kuyima umva bitababaje byahindutse urudandaza je nibanje gukora ikiganiro iwawe nje kuguha ikiganiro basi nyene nje kuguha ikiganiro gusa nta bindi none umuntu agafate abana batanu turabaza uko nabakobwa twumvise aba diaspora kuntu tumera bro mumenye reka mbabwire aba basita bacu hari bakuru bacu n'abatonya bacu aba ba diaspora mwumva naho hari himbwa zirenze izo mu Burundi hari haba diaspora yeze imbwa ifise amadolari imbwa hari umuntu yambwiye ati umuntu ashaka ati ndakurungikiye uraze nkuno muso $2 300 gajoje amafaranga abaguhaye nese abakobwa birirwa barungika ama video bambaye ubusa ninde amaze guha $300 wibaza kari bangahe shaka umuntu ari batonze amatelefone aba diaspora beshi barino bari muri vacances hariho abakobwa we hanura bose muri kumba hariho umukobwa umudiaspora ashobora guhamagara bakamubwira ngo ese ase 4000 umudema akavanga akaduga mu rumonga agengo bagiye kumuyumba 150 kumbobo gusivuye ngo muri Amerika naho nyine avuye abanje gutoza amahera ngo mba kuje iwacu mu Burundi kombe baje batipa rero nk'aba barapigitse apana bisanzwe imbwa zirenze n'imbwa diko hari muri Amerika abantu bahaba batagira aho baba batagira inzu babita basanza bri